Lahorijan petrol post along kuti si soseador a drugs mate raki kenepon long. CEM interaction of Mayalong CEM alam chakpen ringwell kihut non pu anta tang un ilang. Chokiola Higher Secondary School along annual sports meet surhini raing korapho kepadupon. Birta kemi Karbi Anglong tourism sai campaign ni thoma baha phan intensive training lapen arnisia phan field work asiki ki piponja phan arni hotpon tanglo lapen labang solong kadu kavi ing hoi thong keveji siki ki padu ponjia dim lapen arni laki nangkileji matijong ni phai trainer campaign ing koi surihini raing korapho dipu tourist lo chalong lapen labang solong main kache thaponji mate registration ki cheng ponji laki nangkileji matijong ni phai kretrogar ni pensi cheng ponpo lapen nang litum ningchibi pon ikta akinang sot nang litum kachini nangji lake nang litum English lapen Hindi ke thegatum nangji lapen Karbi Anglong arlo ke do tum vek nangji lapen arta lake ningkan trainer ke pen abat nangji lapen training mate seke ke enduna tuma phan ke hogalo mate certificate lapen tangka arnisialong pharo trok panong piponlo lapen apu anso se klar dagalam the kachini ji aphan Karbi Anglong Chadmas Council Deputy Director Tourism Dipolong Humri dam lote nang litum chini pon po lapen la screen along ke paklang pon contact number 9365300711 lapen 8256043442 along Humri dam ignon Karbi Anglong live adaba birta long pen ilisami mirinhan sepi pine bertang ton pen arjuponik tha matijong ni phai kebajo apor malom 6 mile 4 lane atowar chikok Lahorijan petrol post check gate along track humni along pen ke ongdung araki ke cho hormu ke long pon Lason si Imphal pen ke wang ihuma track registration number PB03BL2975 along pen plastic pen ke bor pon pen ke pon araki ahormu bor kep an long pon do la pen lakatu ka velin sir kep an doji Halapu track registration number PB04AE7627 along sitami kirika kuruk dona hut opium lin kretrok an long pon thulo labangso arakyo homung ke pon ke plastic pen ke bor pon hom in koira isi an abor long pon lo lapen labangso long adai ke do pen ka chingnang cheka tuma men laki Pargat Singh Sandeep Singh Yuvraj Singh lapen Gurcharan Singh labang kliatum ta Punjab asor posi pang thek pon lo lapen lakadu ka ve pang room pet pen opium Lin inquara pho an doji lapen hithia long kadukawe ador 1.25 crore an doji pusi raikom sai khia tum pen than pachini pon lapen lakadukawe asai DSP lapen bokajan SDPO ke do hutsi arona teng pen chepari deng ponlo yate Lahorijan PP incharge Bivan Setia আৰু টিমে ইয়াতে নাকা চেকিং কৰি আছিল আৰু সেইখিনি সময়তে মই ইয়াতে নাকা চেকিঙৰ সুপাৰভাইজ কৰি আছিলোঁ সেইখিনি সময়তে ইয়াতে এখন ট্ৰাক আহি পেলাই ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে PB03BL2975 আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনৰ লগত আমি যেতিয়া কনভাৰচেশ্যন কৰিলোঁ আমাৰ এনেকুৱা ছাছপেক্ট হ'ল যে তাত কিবা তেখেতসকলে ট্ৰাকৰ ভিতৰত মানে NDPS ছাবষ্টেঞ্চ লুকাই ৰখা বুলি আমাৰ সন্দেহ হ'ল আৰু তেনেকুৱা সময়ত আমি ইয়াৰে মোৰ সিনিয়ৰ সুপিৰিয়ৰ অফিচাৰ SDPO বকাজান ছাৰক আমি ইনফৰ্ম কৰিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে ছাৰ আহিলে আমাৰ ইয়াতে আহি পিনে ছাৰে চাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে 40 NDPS এক্টৰ 41(2) ফৰ্মখন আমাক অথৰাইজ কৰি দিলে আৰু এতিয়া আমি সেই মৰ্মে ট্ৰাকখন আমি চাৰ্জ কৰিম আৰু চাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে আমি দুজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ আনিছোঁ আপোনাৰ নামটো ক'ব মোৰ নাম হৰসিং কিশোৰ আৰু আপোনাৰ নাম মোৰ নাম সিং চাউল ঘৰ ক'ত আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত ঠিক আছে আপোনালোকক অথৰাইজেশ্যন দিছে গতিকে অথৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক উঠি আছোঁ আমি সাক্ষী ল'ম আমাৰ ইয়াত নাকা চেকিঙৰ সময়ত এখন গাড়ী সন্দেহযুক্ত গাড়ী ডিটেইন কৰা হৈছিলে গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে PB04AE7627 গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগতে এজন কো ড্ৰাইভাৰৰ লগত আছে তেওঁলোক আমি হুটি গম পাইছোঁ তেওঁলোক পাঞ্জাবৰ হয় গতিকে সন্দেহৰ বাবে গাড়ীখন আমি চেক কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে SDPO মহোদয়ৰ পৰা অথৰাইজেশ্যন লৈছোঁ আৰু এতিয়া অথৰাইজেশ্যন লোৱাৰ পিছত দুজন সাক্ষী মই ইতিমধ্যে গোটাইছোঁ আৰু তেখেতলোকৰ উপস্থিত মই গাড়ীখন চেক কৰিম আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ মোৰ নাম ৰেহানুদ্দিন
চাই যায় এখন অপাৰেশ্যন এক্সিকিউট নকৰাই দিছে হা আমাক এইখন চেক কৰিব কাৰণে Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbi Anglong Live. Nijang Karbi Anglong Kheroni PS ke parlo Arnam Teplongpu Arong Along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Radamai Pialong Ason Alam Chak Angbong Pen Ringvelta Isilo Bangso Ringvel ke Arnam Teplong Kiling Anathuke Isia Ringvelta Tang Un Ilang Pusi Haladak Hawar Araratum Pen Mate Arnam Teplong KSA Atumpen Akoy Pipon Cheklojon pli Cheklojon pho Pleng tanglu Bon sidami ringvel ke klem tang tilang Labangso ringvel kasamar long ke palang cari dun jia phan jio song tiso phan si ke toy dun pusi haladak arara tumpen nang pachini dun bonta kilang cari dun abang phu kupi kama thaloni kiling ahawara na thuke isia ringvel ta tang te pusi chethan lasi bangso ringvel jongsi nang patang pipe politik KSA asong hin pen akang tui kachesong angding antami dam nang kok puputa kether padupon Jami po tarik narkep nilito dak Arnam Teplong CM interaction program along nilito pane kachak tekang nilito rongkrip ho arong asar mate rongkrip ho along ringi hum kipitikan ji pula bangso aringa puthak sinilito labangso presmit phalo asi yesmet pet pini tum Arnam Teplong Karbi lo Charlie song bena bangke nilitum ki jong dum ji bangke lalo nilitum Arnam Teplong rongkrip ho arong asar tum aphan lapen nilitum Arnam Teplong yur tum aphan lapen nilitum KSA tum aphan nanchulang plot pen alon tum akam ke claim asi nilitum kipudun kang tum bangke lalo non Kedamtang Jamipu acik lo pensil abang so ring alang tum claim pon pancing lo lapen alang tum ke claim kedam tami ulo hala suhut ke ni tum sami churudun lo lapen ke dambom lapu dambom si alang tum ke claim abang ke ington ko lasi nilitum pustame arjulo kajur som di so pan pustame lapen nilitum lapan lamboy na pilo tuwar alam ta lirok lo lapen ke lapu dambom si nilitum puthot non ana bangke nilitum aphan phun tamen nilitum aphan na recipe edet las asi nilitum la ketang tang abang tado sitame ketang tang pu wipit sitame hala ketang tang pu kachikrong aring abang ta nilitum langdun lo plaster ta kurire la pen hala nuyok abang ta nilitum edam di labang si nilitum thegdam long lo lasi jesemet pet nilitum killing along nilitum labang so presmit kan ni nang ko alam the bangke lo nilitum killing rong pli along bangke nilitum ring abang ke nilitum isinata nilitum ketang pami bu ke nilitum theglong le alang liyong sila bang so ring along nagapetang ji pu along adai tu awe pulutin nilto pan kumatsi labang so ring nagapetang piji malabang so adai tu abang pu pan nilto pan ipachini no nilitum alang lihem pustame humridam jogidat pu atheke nilitum bang so ring abang ke nilitum silong nang kokji lasi nilitum rong arara tu mabang nilitum pan adimana bang ke lalo non nilitum Christian tum bang ke Christmas bang ke nakili lo stame labang ke tongon ide tahai pu stame honghari tum arong ker aprang abang ke along itum apatang pia sonte pusi alang itum nilitum aphan chuni ridun asi alang itum aphan chuni ridun lo lapen itum Arnam Teplong Karbi lo Charlie song pen stami sudapen pudun lo abang so ring abang ke nake petang PG aring pulutin nilitum aphan petang pinon jongsi na petang pipe pulutin nilitum stami mo komentune arni stami ko pai gelang no pen ko mane abia wo phak yang palut palat pustami nilitum bangke la bangke nilitum aris handek kedat po Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live Kidam tangani Chokiola Higher Secondary School along annual sports meet surhini rank korap ho kepadu paduponlo la sohut school students mati loke charli oso mara tumpen pinangan ason kepatu padupon Bangso annual sports meet surhini rank korap ho Chokiola Higher Secondary School patho klamalong kepadu hut aluhia mana peng pen kachitong dun Reverend Sister Risalind Lingdo, Headmistress of Assumption High School, Sunil Tiso, Social Worker, Rovelson Inti, Retired NMA, Nilip BPHC, Devinson Rongpi, Village GB, Suresh Tiso,
Abarim Maipu Nilip KCS Zonal Committee, Noah Phangcho Secretary Nilip Sports Association, Kolom Singh Teron CEO of the leading site news Samson Ingti News correspondents of Karbi Anglong Live Bapuram Rongpi, President School SMDC Lapen Edwardson Ronghang Dun Maipu School SMDC Atum Chitong Dunsi Mayalong RDP Dun Lasoho Dr. Ranjit Ronghang Principal Chokiola Higher Secondary School Alangli Hin Ben Lapuson Annual Sports Meet Surhini Rankor of Hockey B Pon Hut Kachitong Dun Take a pot Kachuru Sitami Pajirpon Lapen Halapu Chokiola Higher Secondary School Logi Charlie Amumara Tum Sitami Asonason Ke Patua Jame Keding Pon Pedopon Misen Pen Pachun Pon Seno Lapen Iningarong Olo Metang Akhe Alun Arna Maphan Kero Lapen Anong Ke Pathe Lakado Kabe Alun Kitok Lapen Dak Yaku Ke Kipe Student Atu Sitame Ning Kere Pen Alang Litum Kilun Pen Kardom Pen Karchu Pen Ketheglong Apot Juru Piglo Labang Sugo Annual Sport Pini Chief Guest Sister Italin Lindo Pensi Opening Lo Lapen Non Labang Su Event Sabangke Pini Pendang Lo Mo 12 Fanian Si Unton Ponpo Lapen Non Annual Function La Sabangke Activities Bang Non Nambom Lo Kasi Pini Labang Su Function Matang te Annual Sports Salong Nitum Kaduk Ave Student Lapen Teaching Staff Kaduk Weto Panta Nili Tumahin Yasi Gyasa Ponar Hinpen Ningching Duglo Lapen Ladak Pini Kichitong Rapetat Kita Giding Katumbentat Apanta Dehi Kachitong Ong Rapet Labang So Event Salong Participate in Long Pot Nili Hinpen Alang Lito Apanta Kerukilo Chokiola Pen Sonjit Krola Pen Koila Mati Pen Samson Ingti Karbi Anglong Live Kedamtang Matijong ni Pai Kebarni Sar Singteron Langkung Habe Auditorium Town Hall di Phualong Karbi Anglong Digital News Conference Mate Karbi Anglong Digital News Forum Pen Pater Piponsi Jesemet Karbi Anglong Arlo Digital Platform Along ke claim gidam apherang kiatum Kiduk Kisung Lapen ke claim nang ji Arpu Aputhak Kachethan Kachepari ji aphan pura labangso aphan ingdeng ke thom Digicon Mate Digital News Conference Pamanpon Lason si Ada por phai kep apor pen Karbi Anglong Digital News Forum TDP Amaipu Ratis Rong Paradi Dengpen Karbi Anglong Digital News Forum Alama Pangjar Ponsi Jaimek Pangchingpon Bangso pen api Karbi Anglong Digital News Forum Kongchun bang Nathan Rong Hangahin pensi Digital achatai long pherangki asai ki claim atum akidu ka kisung pen kosonsi kachepa jok thekji Lapen pherangki atum ki claim ki dam nangji thedung apu aputhak prek jam ahawar pen ki wanga pherangki atum aphan than pajirmi pon Lapen thu radamai pi ki paman pon along mai phurati strong phar pensi mai chepari deng pon lo lapen Chandra Singh Rongpi Kachopha Aluhi Atmaphan ke Pachinia Por en Ponlo Bangso Ingdeng ki thom Digital News Conference ke paman ponalong Aluhi Amana Pengpen Salvation Timong Legal Advisor Bulu Terang District Child Protection Officer KCS Kong Chunbang Sunil Tokbi Pachethang Chunbang Hingchong Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM Richard Tokbi Lapen Difu Government College along Union Body Atum Chitongdun Bangso hut pherangki asai ke claim ke dam kachepaduk krup atumaphan kangwai pon lapuson hello News Karbi Anglong apherangki Rensing Teron Sondon Terang Karbi Anglong Live pen Anand Terang Karbi Anglong Today pen Sanjoy Kiling Dipu Voice pen Atur Timong Karbi Longre Birta pen Gretson Timong NE Karbi Live pen Longki Rongpi News 7 Northeast pen Sarpang Ritiso KATV pen Priyanka Balmiki TK News pen Philip Tiso Birta Live pen Lawrence Lekthela pen B News 7 pen Dhoniram Ronghang atumaphan Best Digicon Correspondence Award Surihini Raingkora Phonong e Sitami Kachopapon Aluhiari Dengpen P Pajirpon Halapu Aluhi Sarpo Amana Pengpen Kachetongdun EM Richard Tokbe Phan Karbi Anglong Arlo Digital Media House Kereng Verji
advertisement lapen digital media house along ki claim ke dam apherang ke atum aphanta insurance avarsai thik pinang jipu ke pachini ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang along an lam the nang pali pidam pu pusi chechak tekang News report Karbi Anglong Live. Tourism training program for aspiring guides in Karbi Anglong. Join a 3 days intensive training with 1-day fieldwork organized by the Department of Tourism, Karbi Anglong Autonomous Council, open to residents of Karbi Anglong with Class 10 qualifications. Age will be of 18 plus, proficiency in English and Hindi. Participants will also receive certification and a stipend of Rs 600 per day, and the registration will be open from 16th of December 2025, and the training dates is from 18th to 20th of December 2025 at Difu Tourist Lodge. Limited seats up to 30 participants, so apply soon to secure your spot. For more details, contact the office of the Deputy Director of Tourism, Difu, and also you can contact the number that is given on the screen, 9365 300 711 825604 3442. United Pentecostal Church Northeast India Difu Section Atum Pen Chepatir Pipon Sikedam Tang Matijong ni Pai Por ni Pen Pangcheng Ponsi Matijong ni Pai Troxier ni An Mate ni Thoma Parman. United Pentecostal Church Northeast India Upper Habjan Amondulialong Labangso Ingdeng Hini Difu Section Conference Aliralon Pen Talon Pon. Lason si Jaime Kateng Pen Matijong ni Pai Por ni Mate Kicheng Siar ni Aparman Difu Section Pastor John L. Plamte Pen Mai Charipon Lapen Mai Misen Pen Gipachun Ponji Apan Sang Pilotika Bepi Pen Bible Kang Tir Por Hipon Lapen Kidamtang Matijong ni Pai Trogar ni Aparman Difu Section Pastor John L. Plamte Pen Mai Charipon Si Difu Section PYD Maipu Lalram Tangi Pen Bible Langpon Pen Rongklarbong Evangelist Sarsing Be Pen Anamalam Than Pajirmi Pon Anparda ki jutsiar ni aparman mate kidamtang matijong ni Pai Troxier ni ada por phai kepen mai pangcheng ponsi manja UPC amondoli mai phu thangsat pen mai chepahem phu ponsi rongklarbong mondoli pen sang pi hun mili hanse pi pen Bible kang thir por hi ponlo Bible kang thir kilang pon laki romanang ding pi nirke bang ding so thongke rapho along pen athe pi en ponsi Kristo kang hon pen Eka prekji amatsi thekjima akidukma akisungma akachinekma akhima akapheredukma anokjirma athepi en ponsi anamalam Difu Section Pastor John L. Pulamte pen than pajirmi pon lapen labangso nithom conference ke paman pon lake hemphu jisu a hirjume pen ajok si pechun pon long ruputa Difu Section Pastor John L. Pulamte pen than pachini pon Dipu Pen Govin Tiso, Karbi Anglong Live. Kedamtang apor hut Assam Sarkar Cabinet along Ktrok Lasonsi, Tayohom, Chutia, Coach Rajbongsi, Matak, Moran Lapenti Tribe Satumapan, ST Ajakong, Kipi Ponji Apan, Ding Ponlo.
bangso puthak che don dun thek the pu kedam tang matijong ni phai sirkep ani kes a kes yc absu atsu adsu atum phuluni lapen langhinalong armu chejeng paduponsi kachesong angthek chepeklang pon lason si phuluni pen langhin an kes a kes yc pen ki chenglok ongdung inglong aso khai atum armu chejeng si keitrok aphan lake tayo hom chutia coach rajbongsi matak moran la penti tribes atum aphan stia jakong pilong le busi kachesong hot hangsar langpon Assam Assembly along Kachiparai pon keitrok atum aphan st kpg pu Kachiparai pon along militum chedon un thekhe lasi bangso puthak Assam sarkar tumahin pen nonama chen thuwek nang ji jongsi chen e polote nilitum kachisong bang ke anso se pangtang pon thuji pu si kachisong ara datum pen ningche pon athe nonilitum Celangdam polote methang amat anta chomo ve polote koson se kaprek aphan kachipi thu helang jongsi chipi thu et polote kisungana si towar chitholo puta KSYC longsodar ingleng pen pachini pon lasi prabjin pen kachirai tang apot chen thuwek nang ji puta ningje padopon thu কাৰ্বি যুৱক পৰিষদ এই 5টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিটো 29 নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে এই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিবাদত আমি সকলো জনজাতি ৰাইজে ট্ৰাইবেল ৰাইজে ওলাই আহিছোঁ তেওঁলোকে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবেদনবোৰ দাখিল কৰিলে তেওঁলোকে যে কৈছে জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব বুলি কৈছিল কিন্তু তেনেকুৱা ফৰ্মুলা ভাৰতীয় সংবিধানত কোনো মই দেখা পোৱা নাই বা আমি জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাবোৰে দেখা পোৱা নাই কিয়নো আমি যদি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি চাবলৈ যাওঁ এছ টি মানে এছ টি এছ টি ভি হওক যিয়ে হওক চব এছ টি যদি তেওঁলোক ছয় জাতিসকল যদি তেওঁলোক এছ টি বিচাৰে আমাকো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ষ্টেট দিয়ক আমাকো বড়োলেণ্ড দি দিয়ক তিৱাসকলক ষষ্ঠ অনুসূচীত এটা ৰাজ্য দি দিয়ক 6 কমিউনিটিক যিটো ট্ৰাইবেল দিবলৈ কাৰণে যিটো তেখেতসকলে মন্ত্ৰীগোটে যিটো দিছিলে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে আৰু সেইটো পাছ আউট আমি কোনোপধ্যে আমি এইটো হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আমি যিমানখিনি আমি ট্ৰাইবেল মানুহ আছোঁ আমি যিমান ইণ্ডিজিনাছ পিপলছ আছোঁ আমি কোনোৱে এইটো হোৱাটো নিবিচাৰোঁ কাৰণ যদি আমাৰ এই ট্ৰাইবেলছখিনিৰ ওপৰত যদি এই ডাঙৰ যিকেইটা 6 কমিউনিটি এডভান্স এণ্ড পপুলাৰ যিখিনি কমিউনিটি তেখেতসকলক যদি এই এছ টি ষ্টেটাছটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমত আমি বাস কৰা আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইব আছোঁ আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ আমাৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ যিখিনি ভূমি অধিকাৰ আমাৰ যিখিনি এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ IAS IFS বা ইত্যাদি কৰি যিমানবিলাক আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকিব সেই অধিকাৰখিনি আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব existing tribal tumhan sekan hok thepar pik kulap solam theben masil tum pini baca sonang koklo kopia polma prutang de pini tum aphaile chala khadam prutang de pini existing tribal tum ke da ke lak pike phokep la pusan ta pleng plek te kon fita me halang tum ke pina samadang pielo achit tim ke charai de khai pina alang tum ke akror about fi aphai ke dola pen ke thek ke ding kere la pusan filang tum ke asam mo ka chekro modela tum la pusan filang tum ke hok tang abang fu tum khai tum alang tum long si pini tribal asu tum jasemet pet la masavet ki bi pon chob la bangso kota long na yung filang tum keng panang chipi dolo protang te pini tum ke do tang tribal asu tum ke la ke keng pa ka chipi chiati masya vedet ko lasi labang ke ilitum tribal jasemet pet karbi benceng lok boro tiwa ka do ka be khai pin feta me ke bang jilang apor bang ke si kasik sak mai ke thedo kana hok bang ke la ke tum long do ko so recommendation ke laket hedaro Himoto Biswasarma Kacharia Sarkar tu Karbi apen la estia akhe tongpan yan bandang tichenam lasi non chilang na pela song ana tungke la bangso asam cabinet addition ke ditige mantunia ne deng delo lagi atang sipudak la pen nang tu media tur bes kechuni lo la bangso non cari bom BJP government tu la bangso recommendation bang prapti me chening jong chen ni putike ban chilangan ni gel democratic ron pen prejam ka song Apen nang tu ada pensi nang tu media tu pensi si po tu kita tangan itu liram mong han dan ningje thabalam ma ke tu pindre le ning athe tu liram mong han tu lo kar bia tu thanga siksa ka be ala mong taka chi black ma siksa sen ta koi bhi ta me opinion ta kar bia tu ke central sa kori IS me chenglo kapre central tu ta konta ka exam no ke kar bia tu kin ta long da
phulu ni pen dir chuna rong pi Karbi Anglong live Kidam tang mati jong ni phai sir ke bar ni New Delhi rong sopi Vigyan Bhavan Plenary Hall along ke padopon Handicrafts Award Ceremony along Karbi Anglong pen sangpi Sabina Teron pi aphanta man ke do India President Draupadi Murmu arideng pen National Handicraft Award pi pajir ponsi Solangdo Karbi Anglong ara aphan nong me ikewan pi Det angkang pi along pen ke ongdung arat handicraft hin pen radaphan kang thurpon methang jutang jubat ke pang cholong kachirap dun la pen sayamo ke claim kachipaduk pik abang phu abang phia tuma phan ingwai ponsi National Handicrafts Award kipi kepajir ponji aphan matijong ni phai sir kebarni New Delhi rong sopi Vigyan Bhavan Plenary Hall along award ceremony pedoponlo la solong Karbi Anglong pen sangpi Sabina Teron pi aphan handicraft hin Radaphan kang thurpon la pen sai ke claim kachipaduk pik utheklong si National Handicrafts Award 2023 to 2024 anong e India President Draupadi Murmu arideng pen pi pajir ponlo Kidam tangar ni pensitami sangpi Sabina Teron pi hin pen Karbi Anglong arlo pregjam adimalong handicraft mate ri asaini ahin kang thurpon la pen Karbi Pimara tuma phanda textile asai kampen war sai kimi 1 pp ke ongdung akira pipa jerpon bomlo lan chot kalisi Karbi apindeng sumpot tame det pi angkang lapen along ka prek adet along tame kapachithang pon asai ke claim pinangan thek ponlong lahai lake kedam kachipaduk pik thek ponlong si nona por solangdo Karbi arat aphan tame National Award anong e chepalong dunpen kemisen anong nam ewan pilo sangpi Sabina Teron pi kedam tang matijong ni phai isi pen ni phai krep hoan New Delhi rong so pialong ke padopon bom Master Creation 2 2025 Dili hat along det pi adang National Awardee atuma phan an ke pha along tami pali dunsi Karbi apindeng sumpot peklang dunsi kapachit hangasai claim bondo News report longsoda inti Karbi Anglong live Kidamtang matijong ni phaisir kebarni Arboretum cum Craft Center Diphu along sai katiki along kinam lapen ki jora tum kachetong arani kapaman pon Karbi Anglong Autonomous Council pen paterpi ponsi sai katiki pen kelong ason an ki jor lapen kinam abang pho bang phi kachetong arani kapaman pon bang so jai mekedeng pon along jesemet akemang pon laki long riang kang along pen katiki ahormu kelong pen ki jor kelan along RD kipi ponji sai katiki asaya mo pen kelong ponason kachepa chethangji lapen chutiki arat kenam ke jora tum angbong chingki chithan pen Karbi Anglong arlo kelong katiki ason an mesenador kelong ponja phansi bangso jai mek deng ponlo pusi murkul bharati nat DAO hills pen pachini pon labangso jai megalong ke ongdung sai katiki arara tum chetong dun si katiki pen kelong athisere Thekumbong an kelana sai tami deng ponsi mesen pen jai mek pichun ponlo jai megalong aluhi amana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council retains inghi Principal Secretary Karbi Anglong Mukul Kumar Saikia IAS Director of Agriculture Khanapara Dr. P Uday Pravin IAS District Commissioner Karbi Anglong Nirola Phangchopi ACS Secretary In Charge Agriculture Karbi Anglong Dilip Terang ACS lapen pinangan ke thekeding atum chitong dum News report Karbi Anglong live Hempu jisu amahang ke thekji abor nangleji dok ahut radatum ningkarong pen kanghong prong asonsi Diphu matipung along kedo Diphu Town Baptist Church Rongkang team along pre-Christmas talon pon. United Christian Forum matipung aro tumpen chapatru piponsi kedamtang matijong ni phaisir kebarni pre-Christmas mesen men talon pon.
จายเมกะเตงเป็น UCF ไม่ผู้เซมซอนเตรอนกับจะเพมผู้ปอนอลอง UCF จุนบังนิกซอนพังโชหินเป็นซีอาลูฮิเกปาจิเนียปอร์เอ็นปอนโลบางโซฮดบิทิลังโซอีบีเซียตุมาหินเป็นอานามาพันเกโรลุนเจโตปาจูปอนซีนิงการองจิปีปอนเรนตีและบางโซทรีคริสต์มาสกิตาลอนฮุดบอนตาอาฮุดนังจอกซีอานามอเมทังโซปอพันนังตอยลูปูกาลาเซียอังเดงปีพลีอังเดงโซพลีอลองเป็นเอ็นปอนซี UCF ที่ปีกองจนบัง Reverend Premingson มิลิกหินเป็นจูมิเซนเป็นอานามาลามทานปอนโลบางโซเป็นอภิและปุซอนน่าจะเมกเมทัง DTBC อาหงกูปะลองละปุซอนอานามาพันกิโรกาจูอาจายเมกกิบิปอนเทกปุทักรอนซิงโครอาหินเป็น UCF เกจาอาตมาพันกาจูโรปาจิรปอนNews Report Karbi Anglong Live ดังเดปิเนียดาเบียร์ตากิลาปันซีกังตอนปนิกโล